Ubundi umugabane wa Afurika uretse kubindira amateka ahambaye ukungaye ku hantu h'ubwiza budasanzwe ndetse bimwe mu bihugu bya Afurika bifite ubudasa budasanzwe kuri ushobora gukeka Imana ibiri makoresheje ikimenyane. U Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bikomeye mu bukerarugendo hano muri Afurika, rimwe mu makosa akomeye bitakora harimo no kujyana n'igihugu cya South Africa. Ubundi South Africa mu iterambere nk'inganda, imijyi ikomeye, umuco, citizenship ndetse n'imbaraga mu bya gisirikare yasize ibindi bihugu bituranye bya Afurika. Ariko bigeze ku bwiza ndetse n'ubukerarugendo, mbishyize mu myaka sinatinya kuvuga ko igihugu cya South Africa cyasize ibindi bihugu ho nk'imyaka 500. Ibyo byatumye bategurira ahantu 8 hadasanzwe kandi huje ubwiza budasanzwe ku buryo South Africa ku ikarita ya Afurika ibyatumye igaragara nka paradizo ku isi. Ndakusohokana subscribe muri mutarayikanda. Ngiye gutegura nka kugeza iki kiganiro. It is your boy Don. In Don 250 ngo hayikaze. Ku mwanya wa 8 mu hantu heza cyane hasurwa na ba mukerarugendo muri South Africa turasanga Bright River Canyon. Ubundi iyo ushaka kumva Wild Life ya South Africa usura aha hantu. Hagizwe n'imisozi miremire myinshi kandi itoshye, binashyira mu hantu hadasanzwe hibandwaho na leta ya South Africa, ahanini biturutse kuba habumbatiye amateka, ndetse hakanaba kandi icyitwa The Tree Rendezvous. Ni imisozi miremire itatu kandi iteganye, ifite gasongero neza kameze nk'ibigonye bya kera cyangwa se inzu za Afurika za kera. Ibi bifatwa nk'umurage kandi bikanagaragaza South Africa ya kera. Mwanya wa 7 mu hantu heza kandi hasurwa cyane ba mukerarugendo muri South Africa tubasanga imisozi miremire ya Drakensberg. Aha hashyizwe mu murage wa UNESCO mu mwaka wa 2000. Drakensberg niyo misozi miremire kurusha indi muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo, igaragaza neza amashusho ndetse n'ubwiza ntashidikanywaho bw'ibidukikije. Uwahasuye ashobora kurira ku musozi wa Cathedral Peak. Ni umusozi uhagaze ku burebure bwa metero 3004. Hanaba kandi Giant Castle, ni amashusho yashushanyijwe n'abantu ba kera mu bwoko bw'Abasan mu myaka 800 ishize. Hakongera kandi hakanaba isomo rya Tugere rimanuka muri metero 947, rinaba isomo rya kabiri rirereye ku isi. Ku mwanya wa 6 mu hantu hadasanzwe ha South Africa turahasanga na Markland. Nushaka uhite Eden kubera ko n'ubutaka budasanzwe bugizwe n'indabyo gusa kandi ziganjemo amabara yose. Ubundi bufite ibice bibiri. Hari na Markland iherereye kuri Afurika y'Epfo ndetse n'icyitwa Great na Markland iherereye kuri Namibia. Gusa ibi bice byombi cyo bihuriyeho n'ubwiza budasanzwe bugizwe n'indabyo ziganjemo iroza ndetse n'ibitare birebire kandi byiza bimeze nk'ibya designenzwe, ndetse na klima idasanzwe ituma hakurura mu cyagendo benshi kuhasura. Ahangaha iyo hageze ugira ngo niza nkuru umva mu bitabo kuko ubwiza bwaho ni ntagereranywa kandi ni karemano. Ku mwanya wa 5 mu hantu heza kandi hadasanzwe ha South Africa turahasanga Eastern Cape. Uretse ko ariyo ntara ya kabiri mu bunini muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo, hari ubwiza budasanzwe aho twavugamo nko kuba hakora ku nyanja. Hanaba kandi parike y'igihugu ya Ado Elephant, ni parike yuzuye ibibaya bigari ndetse n'ibihuru byuzuye inyamaswa zidasanzwe. Tutibagimo kandi ko Eastern Cape hanaba parike y'igihugu ya Camp Deb. Nayo ku kijyanye n'amateka, Eastern Cape ni wabo w'abagabo badasanzwe kandi akaba no kwivuka igihugu b'intwari cyane muri South Africa, aho twavugamo nka Stephen Biko, Nelson Mandela ndetse na Chris Hani. Ku mwanya wa 4 mu hantu heza kandi hadasanzwe ha South Africa turasanga Cape Wineland. Aha kandi banakunze kwita intara y'imizabibu. Ubundi iminota 15 gusa usohotse mu ntara ya Cape Town uhabwa ikaze n'agace kadasanzwe gatuma wikanga cyane ko ubwiza budasanzwe bwaho. Cape Wineland ntifite ikirere cyiza gusa, ahubwo hanaboneka imirima myinshi y'imizabibu n'imisozi miremire igerekeranye nk'aho byateguwe ku buryo utungurwa n'ubwiza bwaho ukihagera. Cape Wineland kandi ni akarere k'indashyikirwa mu gukora divayi. Wakongera ko bavumbuye ubukerarugendo bukorerwa mu kirere, aho utembera mu gipirizo kinini ibyo bita hot air balloon, bigufasha kubona ubwiza budasanzwe bw'imisozi, imirima myiza ishashe ndetse n'ibishanga. Bibashyira ku ikarita ya South Africa nk'ahantu hadasanzwe. Ku mwanya wa 3 mu hadasanzwe ha South Africa turahasanga The Garden Route. Tugenekereje mu kinyarwanda bisobanuye inzira y'ubusitani. Iyi nzira yashyizwe ku rutonde rw'imihanda myiza ku isi, aho abakunda ibidukikije bagiye ibihe bidasanzwe by'akataraboneka. Ni umuhanda ufite ibirometero 335, ugizwe n'ibiyaga, amashyamba atoshye by'agahebuzo ndetse no ku nkengero z'inyanja ya Atlantique. Si ibyo gusa kandi kuko iyo uri ahangaha ushobora kubona parike y'igihugu ya Tsitsikamma, kurira imisozi ibyo bita hiking mu ndimi z'amahanga, ndetse n'amafi ya dolphin manini ava mu nyanja ya Atlantique. Ibyo byose byavuzwe haruguru ukashyiraho kuba ari ahantu hasurwa cyane muri South Africa, biyashyira ku ikarita ya South Africa nk'ahadasanzwe kandi heza cyane h'uburanga. Ku mwanya wa 2 hari parike y'igihugu ya Kruger National Park.
ubundi gusura inyamaswa cyangwa se parike bikorwa ku mpamvu nyinshi zitandukanye, aho twavugamo uburezi, experience, kwishimisha ndetse n'izindi. Ariko kugeza ikirenge cyawe muri Kruger National Park bwa mbere utungurwa n'urusobe rw'ibinyabuzima uhasanga, aho twavugamo inyamaswa zashyizwe mu itsinda rya Big Five arizo intare, ingwe, inkura z'amabara atandukanye, inzovu ndetse n'imbogo. Si ibyo gusa kuko iyi parike iri ku buso busaga miliyoni 2, ikaba ifite uturere 16 tw'urusobe rw'ibinyabuzima, ibi twita ekozone mu ndimi z'amahanga. Hanabamo kandi amashyamba, ibishanga ndetse n'umukenke bidukunze kwita savana. Ku mwanya wa mbere mu hantu nyaburanga kandi hadasanzwe muri South Africa hari Cape Town. Ikintu cya mbere cyagira hadasanzwe ni umurambara w'umusozi wa Table Mountain. Ubundi Cape Town ituwe n'abasaga miliyoni 4 z'abaturage biganjemo abazungu, ndetse hakanaba ihuriro ry'imico myinshi itandukanye kubera ko hakunze kuza abimukira aho dukunze kwita immigrant. Ku bijyanye n'ubwiza, aha habarizwa imicanga myiza, ibyo bita beaches mu ndimi z'amahanga, ndetse ukaba witegereza inyanja ya Atlantique. Bimwe mu byo mukeragendo bakunda aha hantu harimo kwitegereza umuraba uva muri iyi nyanja, kurira imisozi, ibyo bita hiking mu ndimi z'amahanga, ndetse binagezweho cyane muri iyi minsi mu cyarugendo. Ikindi kidasanzwe ni umuvinyu ukorwa mu nkeri ubarizwa aha hantu. Ibi ngibi bituma Cape Town iza ku mwanya wa mbere mu hantu hasurwa cyane muri South Africa, ahanini byiganje kuko hari imisozi miremire, inyanja ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye kuri ba mukerarugendo. Yes, ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro kuva ku ntangiriro zacyo kugeza ku mpera, aho twareberaga hamwe ahantu 8 heza kandi hasurwa cyane na mukerarugendo muri South Africa. Kwibutsa ko South Africa kuri ubu ngubu iyoboye urutonde rw'ibihugu 10 bya mbere bisurwa cyane na mukerarugendo muri Afrika yose. Yes, ndakwibutsa ko subscribe n'uturayikanda, unakanda like and comment ndetse na share, gusa ujye muri comment uvuge ikindi kiganiro twakorera ubutaha nkuko ubyifuza. Yes, ndagushimiye cyane. Click subscribe niba uturayikanda. Ngiye mwabanaga muri iki kiganiro. It is your boy Don. Until next time, peace.